Ovde možemo da vidimo pojavu prvih gramofona u Kraljevu. Interesantno je da je još prvih godina po osnivanju Kraljevačkog muzeja u Kraljevu dospeo gramofon koji je korišćen, kao što vidite, na izletima i na njivama u Sirči. Takođe, ovo je gramofon jedne učiteljice koja je taj gramofon koristili u periodu pre Drugog svetskog rata i u periodu posle. Gramofoni su bili sastavni deo svakodnevnog života kako na selu, tako i u gradu i predstavljali su svojevrsni statusni simbol, znači imućnije porodice su imale gramofon, rado su ga slušale i gramofonske ploče su bile sa iznenađujućim izborom muzike. Prilikom popisivanja tih ploča ustanovili smo da su se tada slušale opere, zatim foxtrot, samba, slušale su se kako klasična muzika, tako i muzika naša, izvorna, u izvođenju eminentnih solista, uglavnom operskih pevača toga doba, ali bilo je i pozorišnih tumača, pozorišnih glumaca koji su govorili satiru ili neke duhovite monodrame. Ovde možemo da vidimo da su to bile uglavnom ploče Odeon, zatim ploče Columbia Record, Edison Bell Penkale iz Zagreba, zatim tu su bile ploče proizvođača Skalpalete, Gramofon i drugih. Kraljevo nije bilo samo pasivni korisnik gramofona i gramofonskih ploča, Kraljevčani su ostavili i svoj trag na samim pločama. Dakle, ovde možemo da vidimo prvi gramofon i gramofonske ploče u Kraljevu. Dakle, Milivoj Crvčanin, prvi blagodejanac iz oblasti duhovne muzike, znači prvi državni stipendista koji se školovao u Pragu, je bio profesor na Praškom univerzitetu i on je takođe, njegovo ime se našlo na pločama koje su izdate u Čehoslovačkoj, znači njegovo ime se pre našlo na pločama izdatim u Čehoslovačkoj nego kasnije izdatim u Srbiji. Ovde imamo malo poznatog Dragutina Petrovića, operskog pevača, koji je takođe bio državni stipendista, koji je 20. godina otišao da se usavršavanje u Beč. Njegove ploče su 1928. godine izdate u Beču. Ovde možemo da vidimo porodicu Stojića, čiji je poznat član Stojan Stojić, biciklista, novac za prvi bicikl zaradio tako što je kod svog brata Petra Stojića, prvog školovanog koreografa i učitelja plesa s područja Kraljeva, koji je stekao međunarodnu slavu i priznanje, prilikom njegovog rada, to je u Beogradu i u Zemunu, znači njegov brat Petar Stojić je otvorio školu plesa u Beogradu i u Zemunu i Stojan Stojić je tamo puštao gramofonske ploče i održavao tu salu i zaradio novac da kupi svoj prvi bicikl s kojim je kasnije učestvovao na olimpijadi u Berlinu. Ovde takođe možemo da vidimo Vitomira Voju Trifunovića, harmonikaša, pedagoga i kompozitora, čije ime se našlo na pločama u periodu između dva svetska rata u orkestru Carevca i pored tada poznatog pevača Sulejmana Đakića. Za vreme Drugog svetskog rata u Kraljevu su bili Dušan Trbojević, Miroslav Čangalović, kasnije znameniti stvaraoci u oblasti klasične muzike, a ovde možemo da vidimo, znači, 60-ih godina kakav utisak su ostavljali gramofoni. Naime, 50. godina dolazi popuštanje politike stezanja kaiša na području Jugoslavije, jer je završen taj prvi ciklus obnove zemlje, rečeno je ne Sovjetskom savezu, zemlja se polako okreće tim nekim zapadnim vrednostima i simboli zapadne potrošačke kulture prodiru u Jugoslaviju, tako da to su bili, znači, recimo, stripovi, gramofoni, filmovi, gramofonske ploče i tada dolazi do ekspanzije ploča, znači do zlatnog doba ploča i gramofoni postaju dostupni srednjoj klasi. Ovde možete da vidite Nebojša Vasović, Kraljevčanin, koji sada živi u Kanadi, je opisao svoje detinjstvo u Kraljevu 60-ih godina i bukvalno dočarava atmosferu toga doba kada su se slušale italijanske kancone iz Sanrema, zatim francuske šansone.
Ovdje možemo da vidimo gramofone iz znamenite kraljevačke porodice Petra Risića, kraljevačkog trgovca. Ova dva gramofona su iz 30. godina, a ovo je iz druge polovine 60. Naime, u toj porodici je vrlo negovana muzika. Petar Risić je bio muzikalan i druželjubiv. To su gramofoni i ploče koje su korišćene u njihovoj kući. Oni su živjeli u Pljakindoj ulici. Nakon smrti Petra Risića, 1963. godine, u drugoj polovini 60. godina, njegovi članovi porodice su kupili ovaj gramofon na kome su se slušale francuske šansone, ploče koje su dobijali od Dušana Ristića, ambasadora u Senegalu, brata pokojnog Petra Ristića, i slušale su se prve rock'n'roll ploče koje su bile omiljene kod Stevana i Ljubodraga Ristića. Ovdje možemo da vidimo da su Kraljevčani nastavili da stvaraju i posle Drugog svjetskog rata. Konkretno Milivoje Crvčanin je i posle Drugog svjetskog rata nastavio da komponuje u oblasti kako svetovne, tako i duhovne muzike, i ovo je 1987. godine njegovo izdanje u produkciji Radio-televizije Beograd. Zlatno doba ploča. To su slične ploče sa zapada iz jugoslovenskih fabrika. Ovdje možete da vidite taj prodor koji je načinila rock'n'roll muzika i neke specifičnosti lokalne koje se prepliću sa opštim kontekstom. Recimo, ove ploče koje su braća Dumići prvi put pustili na Radio Beogradu, znači po ova ploča Elvisa Preslija. Ovdje može da se vide koja se muzika slušala u Kraljevu, uopšte u Jugoslaviji toga doba. Interesantna priča Jadrana Brkića, Kraljevčanina koji sada živi u Beogradu, koji se prisjeća da je 60. godina u svom stanu u ulici Tanaska Rajića, kao, eto tako, jedan adolescent, rado puštao svoj češki gramofon na najače i otvarao prozor da komšije čuju tu njegovu muziku. I gramofoni su predstavljali povodu za okupljanje i za druženje adolescenata toga doba. On kaže da su se okupljali kod jednog starijeg dečaka u ulici i slušali neke njegove nove ploče. Također, možemo da vidimo recimo da je Radio Luksemburg u tom periodu postao svevrsni reper za kvalitetnu rock'n'roll muziku. I ovdje vidite radio stanice na radio gramofonu Ej Niš Ideal. U tom periodu počinje Jugoslavija također da ne samo da uvozi gramofone, već i da ih proizvodi. To su bili Iskra, Kanj, Ej Niš, Riz, Zagreb i tako dalje. Gramofoni, gramofonske ploče čine svojevrsni prodor i u masovnu kulturu. Eto, tako da ovdje možete da vidite dopisne karte, odnosno razglednice koje su bile u formi malih singlica. Ovdje možete također da vidite kako su se u okviru određenih časopisa, TV revije, jukeboxa poklanjale ploče. Ovo je poklon našeg Kraljevčina, doktora Milana Matijevića. Vidite da su se i ti simboli nacionalne nematerijalne baštine, znači nošnja kultura, također predstavljali putem single ploča. Pored već pomenutih Kraljevčana koji su ostavili svoje imena na pločama u periodu između dva svetska rata i Milivoje Crvčanin koji je nastavio svoje stvaralaštvo i posle Drugog svetskog rata, kao što je to učinio i Voja Trifunović, ovdje možemo da vidimo Kraljevčine na vinilu narodna muzika. Znači, Kraljevo je postalo jako prepoznatljivo po pevačima narodne i izvorne muzike, među kojima su zaista ličnosti koje možemo nazvati bardovima naše narodne muzike. Tozovac, Lepava Lepa Lukić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Zoran Pejković, harmonikaš, Vesna Zmijanac, Raša Pavlović, Miša Mijatović, Tomislav Čolović, Mihajlo Milovanović Ciga. Znači, može se reći da je Kraljevo postalo jako prepoznatljivo ne samo po pevačima narodne muzike, već i po harmonikašima koji su ostavili za sebe jedno vrlo kompleksno muzičko stvaralaštvo, kao što je recimo Novica Negovanović koji je bio i kompozitor i harmonikaš, neko vreme radio urednik na PGP-u.
recimo, ovdje možemo da vidimo također i Tozovca koji je bio i pevač, i harmonikač, i kompozitor. Znači, to su bili zaista ljudi koji su imali jednu veliku širinu u oblasti muzičkog stvaralaštva. Shodno tome, ovdje je gramofon Iskrafon koji je proizveden u Jugoslaviji 1981. godine gdje su neki od singlica naših Kraljevčana. Ne samo u oblasti narodne muzike, već i u oblasti takozvane zabavne muzike. Kraljevo je ostavilo traga na toj nacionalnoj sceni. Evo, Diego Varagić je pobedio na jednoj poznatoj manifestaciji toga doba. Mikrofon je vaš 1961. godine. On je kasnije otišao u neke druge vode, filološke, ali pre nego što je to učinio, snimio još 6 albuma. Zatim ovdje možemo da vidimo Lazara Tošića, čuvenog džez bubnjara, koji je snimao ploče kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Možda najprepoznatljiviji u tim rock'n'roll vodama je Lazar Istovski, zajedno sa Kraljevčanima koji su također bili članovi grupe Smak, među kojima su bubnjar Slobodan Stojanović Kepa, zatim Milorad Petrović Kimi. A Lazar Istovski nastavio i samostalno stvaralaštvo, kao i saradnju sa drugim poznatim bendovima toga doba, među kojima je i Bijelo dugme. Interesantna je i priča o bendu Kašika ljubavi. To je bio gimnazijski bend koji je pobedio na takmičenju bendova srednjoškolaca i posle toga je izdata ploča Kašika ljubavi, koja je prodata u nešto više od 5000 primjeraka i koja je izvesno vreme bila na jednom od najpopularnijih i najslušanijih na radiostanicama. I ovdje možemo da vidimo za sredinom 90-ih, to su u drugoj polovini 90-ih godina, punk scena. Znači, Vojkan Trifunović nam je ustupio ploče gde preko zidova nacionalizma i rata, gde su, znači, pesme kraljevačkog benda Totalni promašaj rađene u saradnji sa hrvatskim grupama.